Okay, good morning guys. So today aku tengah on the way pergi ke tapak niaga aku, Padang Kota Damansara. Aku tak sempat record time aku beli ais and so on. Well, it's fine. So this vlog is just aku nak keep it simple. So right now aku tengah on the way pergi ke Padang Kota Damansara, our third branch of Kokoro. I will be meeting my friend Farhan. This is the first day kita orang akan berniaga kat sini. Hopefully there's people will recognize us dekat sini lah. Sebab kat sini tempat baru kita orang berniaga. So hopefully everything is gonna be well lah. So today aku just buat short vlog my daily life of full-time marketing, small business, part-time study degree. In the morning 7 AM until 11 AM aku akan berniaga dekat Padang Kota Damansara every day. And throughout the day aku akan go to KLCC untuk work lah. Okay, so tengah tunggu Farhan datang. And then kita akan cepat-cepat set up and settle everything, sepacak manner and so on. Yeah. So kita orang pun dah on. Sekarang aku nak buat a few matcha and coffee video. So, korang dah set up niaga ni Farhan. Oh, vlog. Hi guys. So, sekarang memang kosong lagi, tak ada orang. So kita tengah tunggu orang. Belakang ni ada a few joggers. Abang tengok ada a few joggers. Hari ni ada orang tanya tak ada buat nasi lemak ke makanan kan. Tapi kita akan start esok nasi lemak dengan a few breakfast. Yeah. So basically tadi kita dapat tu shoot air, kopi semua. So it's just a quick simple vlog how aku set up kedai. So siapa yang nak datang, kedai kita orang dekat Padang Kota Damansara, depan Sawi Giza. Dia ada trail run punya kawasan and jogging punya kawasan. So for you guys later on. Okay guys, aku baru sampai MRT. Tadi aku tak sempat nak record kita orang closing and all sebab penat. Alhamdulillah on first day pun ada customer. Alhamdulillah sangat-sangat. So right now aku on the way pergi ke KLCC for kerja lah. And then around 6:30 or 6 aku akan balik. So see you guys. Alright guys, so aku dah sampai dekat Four Seasons KLCC. So sekarang aku tengah naik pergi ke fitness studio di tempat aku kerja lah, basically senang cerita. So later on aku akan just do a quick glance of fitness studio aku. Okay, so check it out. Okay, so basically aku baru je habis kerja aku. So right now it's around 6:30. Aku on the way balik. So yeah, see you guys. Ya, aku pun dah balik. Aku dah sampai Kota Damansara. So basically aku baru sampai tempat niaga malam lah, dekat Padang Kota Damansara. Tapi tapak kita orang ada kereta park pula kan. So it's fine. Well, sehari pun dah macam renyai sikit. Tapi tak apa, kita tetap kena hanjut. Kita tetap kena berniaga juga. Cause benda-benda ni lah yang kau nak kena hasil kan. So tunggu je lah. Aku set up je lagi kan. Maybe aku tak dapat nak shoot set up kedai malam lah sebab ruangan tak ada sangat. So it's fine. Bila dah set up tu nanti aku buat tour sikit lah. Sebab niaga tepi jalan je bos. Okay, so see you later. Tadi aku tak sempat tau nak buat setup and so on. Sebab the right time kita orang set up memang kena terjah dengan customer until closing lah. Nanti kita orang punya cup
dah sold out. So just quick glance ni kita orang punya stall lah kat Uptown Kota Damansara. So I think that's all for today. So ciao.